Karibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 muthanyani wa mundi ulani wa keli wa matuku 31 mwezi wa 14 wa masi KITAKA ula kunengelea Mauvoo kwanza ya meko ni Sharon Dinda ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanesie ni pamwe na wi muthenya wa keli mutiani kuendea nesa kauntini ya Kitui skulu wa kasina mani wa mbewa yana imwe miongo na ana mayikalila mutiani zama ya kuandika alimu ya TSC kunewa mithenya miongo ili na umwenye ve alimu ma sekondari nini mayata alama taivitwe kwa kilungu cha mwaka umwe Museiku ya kisivitali ni wa Machakos level 5 itina wa mwanae ulauneka wa udhenzi munini kwoko kweyethia ICU na athukumi na mateleva mama loli kwa leku yaka ngundo kulalamika yulua malelu madhuku alama umekea misioni ya mbanga Vilingi wa Mauvoo ni na udho chengi kwa muthanyani wa keli wa mutiani wa KCP vamwe na wa kipsea kuya mwingi mutiani uni waende ya nesa nini wandambuka yake mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui ngalikonesia mwingili na musangi skulu wa musingi wa kasina iseso ya ende ya nesa valave amaniwa ana alama tanekalila mutiani o skulu wa kasina wina amaniwa ambewa yana yimwe na miongo na alame kalila mutiani o nivoti ya keli na musangi Onina na kamemeka kavindani kaletwa tambuka skuluni uwa musingi wa kasina na ulawe musini wa mwingi mwalimu munene skuluni ni wawaechakanano wa manyiwana alama tanavikia kuikaida mutiani wanaitina wa skulu kuikia viti mwingi kumamanza manyiwa taundu kuelesia. Tunasiana 114 ila sikuweka KCP na tunasiana 74 ila sikuweka KEPSIA of which out of 114 ama KCP eli maina turn up na tunekite bidii muno kumamanza ni kwethiwa twi KCP ya mwisho lakini tuna mamanzia na wisa kwethia twina mona na twakulelia sa kwethia asia imone tamaumie area ya mwingi na masio kama shinani kwa uweza kwethia twina faulu kumakwatia kwa alama nekie mutiani wa KCP ni 112 ma KEPSIA eli maine kamutiani kwa utu inasiana 72 ila siya mutiani wake KEPSIA that is walimu uyengeni wawechakana vaimu manyiwa na umoko ikia mutiani sivitali wau tuena siana si katika sivitali tuena siana sina CIA that is A2 kwa siana sito sionze teka iswinya sitebo lakini ukweza kudia tuina amanya whereabout siaone sana kuza kudia mai mwingi skulu uwa musingi wa kasina wina amanyombe wa yana imona miongo nyanyala mekwika mutiani uwa KCP vamana ula wa kipsea na vala kuyanana na mwalimu ni kanasiana ini kwika nesa mutiani ni wapamona utu na skulu ingi our neighboring school ila itawa Neema Academy tumahostete na mena siana 21 KCP siana 12 na KEPSIA siana 9 na twende nesa tunawekwa atio munene kana siana sito nisikuthikwe kanesa anisio vita mutiani nikuza kuthia nitusiumbanetie nesa ala mana soma kilasini sina siana 110 weza kwethia siana inya tuinese kula si twa mamanza tunakwatia ile na weza kwethia ile ni sio apyo na same case KEPSIA sina siana 3 ila sina misi ya katika normal running lakini twa tata na vinya twakwata siana inya ile siasa ya kwethia tuina sikwatia kabisa kwa uta skulu tunekite bidii ya kumanza siana isu sitanethia wa kilasini muthenya wa keli wa kwika mutiani wa KCP ondo mwana ula wa kipsiani wa vikia kuthela vaskulu ni wa musingi wa kasina na vala bikia yuse soito na vikia kwikumbilo ni thina na umwe kuripotia Vilingi wa Mauvoo kuma skulu ni wa musingi wa kasina musini wa mwingi kaunti na Kitui Nelina Musangi
Mwandiki munene ngwatanio ya kutetea mavata ma alimu yana tuvonge waya tana masinga Michael Kasimba ngui ni wanengane mithenya miongo ili na imwe kula kwi nzama ya kumandika alimu TSC kumaiva alimu ala mambati uendeve kusomithia nthini wa junior secondary na vala ukwasia tamami na mwaka umwe mataivwa. Kasimba iweta alimu aya tamethitwe mayesila mavinda maito ni kwithiwa mata isaongelwa misala na vala amwe methitwe na mawito makuvika weani na kuiva nyumba na vala waweta etina mithenya miongo ili na umwe nimeuvikia kwithiwa maikomea wea. Livoti yake Ben Musau. Na Vilingi wa Mauvoo mwandiki munene ngwatanio ya kutetea mavata ma alimu na tuvonge waya tana masinga Michael Kasimba ngui ni wanengane kilungu cha mithenya miongo ili na imwe kula kwinzama ya kumandika alimu TSC ni kana ivikie na kumaiva alimu ala mavikie na kwamba tuendeve kusomethia junior secondary na vala ukwasia tamavikie tena umina mwaka umwe mataivwa. Nitumanie kana Teachers Service Commission ndinaweza kuiva alimu ma JSS alama na deploywe kuma primary schools. Alimu maituma promotewa na maumwe primary schools na matwawa magathukume JSS ni mathukumia mwaka wa thala na mayaiza kuongelwa mbesa tuendai ya Teachers Service Commission kana within the next 21 days mawiva alimu maituma JSS we will go for industrial action. Go within 21 days, Teachers Service Commission, even alimu ma JSS itoto. Oingi Kasimba eweta alimu ayata methito maivitu kila mavinda maito kwitha matai saongelo misala na vala methito na mawito mako vikaweani na kuiva nyumba na vala waweta itina mithinyeno miongo ili na imwe kuthela tamethi wa maikomea wea. Alimu maito alama uthukuma nthini wa junior secondary schools nimethitwe na maumo maingi muno kumela maandikiwe. Kindu chambe alimu azima itu kumela ma deploywe na matwa nthini wa secondary schools mayaisa unewa their increment. Amwe ni ma transfer kuma kundu kuwasa mathi kungi amwe makomboete numba angeni maiva transport na mayaisa unewa their increment. Twanenga Teacher Service Commission matuku miongo ili na yimwe maive alimu asu without fail. Maiva Kenya National Union of Teachers ni kuorganize for industrial action. Kasimba ni watu la mutenza meno ya kumandika alimu kwa kila kuweta alimu ala ma JSS mananenge to mavalua makuungamia mitiani minene na mavikia na uvetango mthenyo mwembe wa mitiani isu itanambia tamailite na kuivondu mwana ala thukumu ni kuitha manai na mavalua mawia. Otauli tumani kana alimu asu ma JSS manane wa wea wa kuungamia mitiani ku secondary schools and then wa primary schools mai ni vigilate na mai supervise KCSE examination na KCPE examination na KPSEA assessment na alimu asupatiele muthana wa mwiso mo kama umwe na mewa maika kuungamia mitiani. That is humiliating, that is satanic, that is immoral. Ando alama na umisi alimu asu kwe maiki ya mutiani mama nanima demotivate ye na thesia morale yo ya usome thesiana kuutu ikulia nuru mananewa appointment letters maibwe tamaiki thisia mutiani usu. That is our demand and it is our irreducible minimum. Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyeni tawa Ben Musau. Musei umwe kwa isitwa Nicholas Talo kitonyini wenda mivea ya serikali kuika ukunikili vamwe na nzama ila yungamete uthukumi wa matakitali vandi ya Kenya ilikilile na metuki kuika ukunikili yuluwa chauki na kitiki mwana wake wa ukuwa miaka 3 ula unamutwaite kukwata uiti wa kuika udhensi munini kuokoni sivitali ni wa Machakos level 5 wakatatu wa chumani kivituku indi kuma ivindani umwana wake hedhitwe ICU ate kweyewa na matakitali sivitali ni umethitwe mateu munenga livoti mbithianu yuluwa ni chauki na kitiki ya mwanae aika kweyewa kuma ivindani yungi na muthenyani wa umundi ingini wande na kumaka na kutula mutima ofisa muveani wa uiti sivitali ni wa Machakos level 5 nundu wa kwema kumunenga livoti mbianu yuluwa kikoki livoti yake Dan Mwongela.
Nicholas ndanena vanza wa sivitali wa Machakos level 5 usito ni kimako kingi ni wawetakana aetie mwana wake kwiwa kwa tatu chumani kivetu sivitali ni kwiko uthinzi munini kwa kone kwake indi kuma isazuya atwaigwa mwana wake ndaisa kukila na ethi tukitandani cha ICU kuma ivindani yu atekwiyigwa. Tarehe 25 nileta mtoto wangu kwa theater akiwa na uvimbe kwa mkono wa kushoto. Alipoingia theater tulimaliza dakika 40 minutes na nikaitwa na daktari akaniambia kuna shida imeingia. Nikamuuliza ni shida gani imeingia katika mtoto na hakuwa mgonjwa. Akaniambia mtoto wako na complications na hata nikuwa akinifahamisha chenye kinaendelea, na akaniambia nikae nje na wakapeleka mtoto kwa ICU. Kutoka hapo daktari alipotea mpaka siku ya Jumapili ndio nilimuona akinipigia simu akitaka kuniona juu ya kujua kama familia imeanza kufuatilia nini iliendelea na ni kwa nini hawapeani ripoti ya mtoto vile alifanya. Inki Nicholas ni watu la mutima ovisa mawiti kuma sivitali ni wa Machakos level 5 nundu wa kwema umunenga welesyo mwani ndenda mivia ya silikali ile konetu na maundu mawiti yake ukunikili na mituki yulu wanecha ucha kitikiye mwana wake inani la weka wa uthinzi usu. Mpaka wale hatujapewa ripoti ya mtoto. Kwa hivyo tunataka tujue kweli mwenye alitibu mtoto na mtoto alifanya nini, kwa sababu nilileta mtoto akiwa mzima na akiwa na nguvu. Kwa hivyo naomba serikali ifuatilie, nipewe ukweli na mtoto yangu nijue vile nitafanya. Daniel Mwankela, Mutongwe TV, kuma vanza wa sivitali wa Machakos level 5 kauntini ya Masako. Chondini wa kaunti ya Masako na mwathukumi vamwe na mateleva mama loli alama kuama via mamwako kwa leni sia kadhana na siandhe kuya kangundo ni mateta kumanwa na malelo madhuku alame isioni i melalamika yulu wa malelo muno lelo wa kuma kangundo kuthi Masako la wingu wa silikali nene na wende yosevwa ateo maima makati lwa lelo ni vatema ona ni oma vewu ya wende ye mayenda mwelawe na kandalasi ya usevya lelo o hakalate kuithi wa maima ala matili twe nimekuete misio ya mbanga ondu mwena kwa nangangalesyo oingia ni matita kuithi wa malelo ala malikite isioni sia kwa leni mateo dhini kiwanesa maimutula muti MCA wa Kisioki Charles Mbuva ula maweta ndethi twe ayonania wendi wa kuthinikia malelo mamuthanga ala mekwa leni inolivoti ya keboni motesia. Lelo yo kuma kangundo kuthi musini wa Masako ni we utumika na thosea na kuima muvia kuma kwa lene sikadhana na sianthi na thina munene kwithwa lelo yo ndena usevwa na kutiwa maima lelo ni matema kunike na ingivatena maonanyo ma lelo ni kunanyeka na vena wea wende ye mwenda mwene kandalasi ulo nengetwe huyo wakalate na kumavetea muisyo. Nito kolya kontrakto kusavya lelo akuma kangundo kuima Masako matemete maima na maendete eto kolya kati ya kwa mituki na kila kibo dikolya atwekia saini board ko lelo ni nondo tomata eto kongania kwa na ngalinge sia maloli eto teme wande yako lelo te tikinote wa ko matemete kwa kontrakta eto kolya tukati na maitwekia saini board kadha na ile kangundo ya uthuloni wa suame watakana malelo maingi timba thinike na muno la malikite kwa lani ile makwata mavia kutamba icha ukuiwa mavia kana we wala matetha sia maenda malelo ya mathinike wetene mbuge tanoka lelo ko kwa leni ni mathuku kiwe chanangite lelo withia kwi maima aloli mandete wi meanangeka uwe to no kolia reka to no so we lelo mbuba ndavikia kusoya malelo nesa okio witinga yoka ya temo vanini na yasi okio kati lelo mathoka byo biashara ni tona kwa nangeka aende wethi ya kukwata kwende uya wa munene kana ethwe musie wonde skumesia maundu kivuthukanyo ni watonyeka koti wa ukale utumekanesa muno kwa ile malelo aya alama ilete kwithwa manaso viwela kutana inambua yuku kiembua ni matonyeka makaende ya kwa nangeka kwithwa maitomeka me mathuku malelo ko kwa le ni mathuku
Unmaineza wabikia kutemwa na kila tu makulia uno to iba zitikanzo na kuunde yoli yeso yitaibete keno mailo sema tu mindo maka tu malelo ukethe kwa titu na the yanambe malolo maende ana kwa nangeka paingale ni kwa titu no ende ana kuoleka paingale likabandu athuku thina muno ne kwithwa malelo azime mathuku wigwa kaza moyo magua mabalukangetie ndiye tuote matinga itu zaubezia malelo nondo malelo aya ni maile to tutethie ni gote kuela mavia na tikuela mavia malelo ne mathuku ona tathwe binda mbuga maloli ne make auli kama kwale ugeza ithe ayo na itu nitetha twena thena nondo tutengemea mavia na mavia mateukua tethia ona itu tena thena na family zito namaelesanikana MC wa kisioki Charles Mauvoo ndethi twayumila kunenea mathina la mekumbilite kisioki ona kwithwa mathite kuthinikia mathina kauta mevuma malelo genge tikulia atongo ya tizanaza kuiye atona tuthukuma mundu vaiki undu tiona mambito twika tithati yani malelo ko kwale ni ndini maito saovezia maina tutemea kwa uti inawo wakiu sia MC to mbova niwokia twetia kula tuamuna kula kwa wingi ambikia bukumela tuamukoni kula tuyaizo mona enge okiebe kya ochai baadhi watu bakanite na kathiani kao mindo kathiani kaunti toka kya ochia twika ikioso bwa nanu kwandikana kama itu baba ambikia buko wazi okaingo twaiza na mboba inge kokwito takuma lelo aguma kathana mpaka ngoloni lelo zwitha muthuku muno na ila na yo kawatemwa nukuthanga otemwa nusu kethenga nondo witha wa matungulo na kangundo mwashimo wa mwate maketha ni MC laki atema atema nusu akatia ngale kwa kathana na ngale kwa siweza ni nthuku byo kwa uti okulia nini MC azima kwatane withe ni matote mealelo wonde nondo muthuku byo kaunti ya Masaku kangundo utholoni wa Suenye ni Toboni Mutesia Nande livoti situ twako ya kauntini ya Kitriva la ene yanda mulatini waki uwa Yumbu Combustion International ula uendesie waki wandovo ya kathini kitri cha idhio ni watambuka kisioni kiu kuthuima mulati usuma inena na andiki Mauvoo ene yandasu matongogwe ni John Bosco ni makule silikali ya kaunti ya Kitui kutethesia kunyaita kiwu cha mulati usuva kuvina enendhini kana kumaolela miendo miasa ila amethitwe maitambuka ila meumanda kiwu valama wetakana mulati usunu matethia vanene enendhi makisio cha Yumbu vamwe na kumavetana na Mauvoo wala maumana kiwu kina kikolivoti yake Onesmus Talo mainana na andiki Mauvoo ene yanda mulati ni tina kuthima mulati ni maweta kwende wenewe yola utwaisone contract mthini wa mulati vala maweta kanane mena wikwati no kuvikiana kuteria ene ndi maisio oingene mwangala kukule serikali ya kaunti ya Kitui kilele katina kutethesia kukusia kibuki kwi ene ndi kumathengese bakubina monoka no kumolela mwendo mwasa la manetheta maitambo kama imanda kibu jua kwamba hii mradi itasaidia kupata fedha ambazo zitasaidia watoto ambao pia ni maskini katika hii community ya Yumbu. Ni bado tunahitaji hii mradi kuwa extended kwa sababu bado kuna watu wanatembea muda mrefu kuja kupata maji hapa na tunatarajia kwamba tuta extend tapping points ili tuweze kupunguza zile distances. So kwa sasa tumeweza kutatua shida ya quality ya maji kwa sababu kitambo walikuwa wanachimba maji, wanatoa maji chafu chini ya mchanga, na pia time ilikuwa inachukua muda mrefu kabla wapate maji, kwa mfano mtungi ile ya 20 liters. Lakini tunajua pia partnership na serikali itakuwa muhimu in terms of support ya training, but also even financial when there is need, ili hii mradi iendelee kusaidia community vile tunatarajia. Onewe bana mo enendeni makulu kutumia kibu cha mulati unesa na muna kwikonya maundu manema wala ingi mathuthu kwiyumile kwa wingi kukwata Mauvoo ndesema undu matonya kwikalanya na mulati wapamona kwikala na mawithio loko mailum ibindela twitha twisobia projects ni twenda kwete maundu makonania ona wemi nondo ni twisiku ya misi ila andu mamina kuta kiwu ni betha kiwu kila kitiala cha kuma ikoni kana kutume matumine langi in kiwu chuke katume wanesa ila tuita recycling no kisobi ila sieto kitchen gardens nondo nayo ni kubika bandu ba manenga madini ala mende kana amini
nundu wa nutrition nikenda wisethia maundu mau uima wa mwi ni waendelea kuongeleka. That is improving the nutrition levels nikenda to fight against malnutrition. Namo ene makesio ni KITAKA thini mona nyotanu maitungia movia ene yanda mulati nuwa compassion nondo akumaita ikibuba kubina mona kumatangia na miendo miasela manenda maimanda kibu maiweta kisomo kesio ni KITAKA kinatamba ikita mona kavindani kala amanyiwa manethi ita maimanda kibu na imena wikwaitu kana kisoma ni kuvikia na kukileti na wakuwata kibu va kuvina mom. Tunakomana na mathina masiana kuka skulu kimwichoka siensele ingesielea kuka skulu masaa ingesialika kilasini niko komani kombosa ketumene kwesa kwithia siana isusi alikamusi mundu wasi kutinda mathukumire moya maingi meke wathukani kithia musi usunu kwenda atethwe nekana na yu ekatumosini na kithia akatuma sailita ilite kethi kwetela kiu tungi twikoma twetu sele tu mathithia muno enenthi mathenge moke ila tukwitana bandu basiuma ile ciukite nikara tukatuma bundisia undu matona kusubia miradi yo undu matona kungamia na ethabe ompesa ila cietha yuma bo mathocia kiwu undu matona kuisubia nikena ikabika bandu bakwika pakwika maintenance kana kusobia sindu ila cianangika ona bangi bauni twitho twinene ama undu mautheu nikenda wisethia ona kiwu kila maku kuma ba matu amusiko mainasio kaingi kukithokwania kikaget contaminated. Ndilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma Kitui cha ithio wa kaunti ya Kitui Netonesmas Chalo. Nake mutavania Ezekiel Odero wa kanisa wa New Life Prayer Center and Church enaundua kutania itina wakoti wa shazu kuvia ya idheka ikwani ila hithi tureji mwikumbilite ya kumukonania na mutavania Paul Mackenzie. Ona uyo vokoti ni wenda Ezekiel atungio ilovia ila wa ivitesi ya bond kimanzita shilingi milioni umwe katono itano na indi uo ka itina wangaliko ya usikatani kwa merelwani kumia ukusi muyani uwa kumukonania mutavania Ezekiel na Mackenzie ngaliko ya usikatani na wetetekana imwe ya mi ila inathikitu kithekani cha Shakahola na kilaki uko na nunake mutavania Mackenzie ya umeja kanisani wake mutavania Ezekiel. Ndi livotisiyo kuthi witu sandhini wa uthiumo witu wambe tuisiokethia na Mauvoo makonetie ndambuka yake King Charles wa katatu vambi ya Kenya kwa diwasa. Tene, uyaila isi kuona usimungalu. Andu mabanda makesa uketha mbua iyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kwimambo. Pe maundu maingi wa mbe ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi. Thina yu wawenda ne ku-establish kana ciambo kwata. Lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twa meiba sana kuma kwina thina muno. Bumango ni ciondu ndizo ri fiber ndizo ila uya rimwe alisio na rimwe yo muno. Yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukethia wala rimwe ni weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama inginu no thina moyo. Ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilovia. Yoi, petele ibinda ya ile kana tuithike nthini wa wimi wa kiumundi tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho nda bandu wa imwe ninyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia hizi kana kiucha thina maana monza kana chethi na maana tatu. Kimo without no tata mbese na. List ni maana tatu. Kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo weani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendo ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba.
nitwisinesa kana wimumanyigwa ni withito wikite kithito masomoni maku kwiyumbanisya mutiani wa muthia kuvikia vau vai kindu kingi gitielie eka usindi amanyiwa ala mukwika mutiani wa KPSEA, KCPE na KCSE ithima Mutongoi TV na Mutongoi FM twimwendea kwikanesa. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Ina udho chengi ndini wa mesaitu ya Vilingi wa Mauvoo isonga na mbene kanandi ya Kenya ni kuthengia nisi onyanya kati wayo nandi ya United Kingdom na ndi President William Ruto ya sia ndi isi ile isi na onyanya wa kumatene kwesila udhukumi na kithio chasio Ruto aweta kanandi isi ile nisi wa si dhukuma vamwe kwa ili ya kisomo Mauvoo na mawidhi ululuko vamwe na uvindu kuwanze vinaendea na NIA na kumena na King Charles wakatatu na muka wake Queen Camilla alama toisi ndambuka yovandi ya Kenya. Livoti yake Josephine Koki. Musumbi William Ruto ni waweta kanandi ya Kenya na Uingelesani kuendesya unyanya woku kilia maundu ma utandithia na vyasala kati wandhi ile. Ainene avomani nene ya Musumbi State House musini wailovi kavinda kala wa mudhocha King Charles wakatatu na Queen Camilla. Ruto ni wasya kanandi ile kwa ivinda ya sasi thitwe ithukuma vamwe maunduni kivadhukanyo. Ruto ingi ni waweta kana maundu manene ala Kenya na Uingelesa meokwatiania ni usesei, kisomo, kusuvia mawithu ululuko na kukitana na uvinduku wanzeve. Kavindani Musumbi Ruto no mutavisie King Charles wakatatu ndakieweta mweni va Kenya nundu ni watambukie nthi mwakani wa ngili umwe mana kenda miongo monza na umwe na ngili umwe mana kenda miongo monza na monza na ngili umwe mana kenda miongo monza na nana na ngili umwe mana kenda miongo nana na monza. Mauma State House atongwe akwa vamwe ni matambukie kiwanzani cha Uru Gardens kuya ila kwa ngumba osia Kenya ila siatiwe ni thayu ivinda ya kukitia wiyathi wanthi ngalikoni yo Royal Family kuya Uingelesa dhini wa valua ni wetie kananda mbuka ya Charles ninzi ya imweya kululumelia ndo ya Kenya na ndi isu ya UK. Dongwe na muka wake Camilla mavikie va Kenya kwiyo mwendoni wa saa 5 utuku na ndambuka yake ni ya medhenya ina va Kenya. Ndi ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Josephine Koki. Tuisonga na mbena ya mbunge ya Seneti ya siani kuambia kuthoima gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kuitina wake kwethi wananguthulile ofisini na endi Kawira ananguthulile utongo ini ni ma MCA ma kaunti ya Meru Chumwani Kithelu na ekanani wana utumi muthuku wa utongo wake. It is proper as a house that we make the decision to have the plenary process because it is more transparent, it is more inclusive. I've been on record talking about transparency
Mr. Speaker. And I believe wherever Governor Kawera is seated and watching and following, I believe that I speak on behalf of her thoughts today, that she wants to come to the public finally to defend and to tell us what is really happening, Mr. Speaker. And plenary offers her that opportunity, Mr. Speaker. One of our colleagues have indicated clearly that it is important for the governor to be able to come to this plenary so that she can be able to defend herself and all senators get a chance to cross-examine her. Mr. Speaker, I want to correct that assertion. When we sit as 67 members of the Senate, we'll only sit as a jury. The only thing we can be able to do is to seek clarification. Mr. Speaker, I hope many MCAs should benchmark with the wonderful work that the MCAs of Meru are doing. They have been very consistent and patient, and I want to laud them for taking the bold step, Mr. Speaker. You know, unfortunately, governors have made most of our MCAs as their partners in bad governance in counties, Mr. Speaker. This should be a warning to many county governors. Mr. Speaker, I consider myself more a debating machine than a voting machine. I don't want to allude anything on any other senator, but for me, the reason I'm in this house is first to debate before questions are put to the vote. On Wednesday, 25th October 2023, the Meru County Assembly approved a motion to remove from office by impeachment the Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County. And further, whereas by a letter reference M/Cares Volume 4/43, dated 26th of October 2023, and received in the office of the Speaker of the Senate on Friday, 27 October 2023, the Speaker of Meru County Assembly, Senator Cherangei, informed the Speaker of the Senate of the approval of the motion by County Assembly and further forwarded to the Speaker of the Senate documents in evidence of the proceedings of the Assembly. And pursuant to Standing Order 82, to report to the Senate within 10 days of its appointment on whether or not it finds the particulars of the allegations against the Governor to have been substantiated. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many of the contrary opinion say nay? Nay. The nays have it. Na keola President William Ruto wolotete kuchika kitui cha nthi ya Kenya kuya Sweden Ulaya mwandu Angelina Kavindu Musilini wathingidila ena wiyani wonthe kuthukuma nthi mwanani kumana na utwika wake wa miaka mingi ta mutongoesya wa maunenanisia manthi ya Kenya na nthi ingi. Mwandu Kavindu na ulano we abasinda woka kuma ilembetani ya ukambolono letito niwe President William Ruto kuchika abasinda evikite mbewanza maya mbunge ya maundu manthi sianza kuthungululwa yulu wa utonyi wake kuthukuma mwanani olivoti yake Benjamin Mwaka. Angelina Kavindu Musili avitukithani mbunge hedho itweka ambassador wa nthi ya Kenya kuya Sweden Ulaya na nthini wa welesyo wake yulu otono wake kutongoesya ofisi u ni wanengana welesyo wa miaka mingi nthini uthukumi wa maundu ma nthi sianza. I am focused and I like pushing the relations between Kenya and our partners, and that is my aim. And I look forward to doing the same now that I have, as soon as in the event that this honorable committee approves my nomination, I will do a lot in Kenya, Sweden, and possibly if the region is accredited, if I'm accredited to the region, as well the Nordics and the Baltics. Na onakutwika nongina mbe mbunge ikunikele na kunengana livoti ya utothi wake mwanani o mwandu Kavindu no wathingila nthi ya Sweden ni kitui kinene nthini wa mwiana wa nthi ya Kenya kiukwati maeneo kiimalua na ena muikio mwana wake no kuna nthi ya Kenya. For Sweden, it's a special, very unique partner, and there is a lot that we can do
Sweden is very keen to work with Kenya to upscale our relations. This we do in three different levels. We do at bilateral, that is Sweden with Kenya, very special programs that have already been and will be easy to align with the bottom-up agenda. So many nominees we've vetted here, and most of them actually are reading even their own history. So I must say that was impressive. Nthino uthukumi wake wa vau itinani ambassador umoloto wa Sweden wetano wangamie wiwano wa Kenya na Uingereza kukwatiania nthino wa kuandika manasi ma Kenya kuthukuma kuya Uingereza uloneaniye serikali ni lena vitie. I must say that I'm indeed very happy to see her before us this afternoon. The only nominee from Ukambani region, I think. My question is that the youth employment in this country, unemployment in this country is very high. How are we able, or how will you be able to use our bilateral with Sweden to be able to help our Kenyans? This I know I will also be able to handle, because just for your information, while I was in Europe, I'm the one who initiated the first bilateral labor agreement that is taking nurses to UK. It was during my leadership. Therefore, I already know the intrigues, and I remember it was not easy, because one side of our side is saying brain drain, another side, I don't know what, but my position is, what are you draining when these people are out in the village? The minds and brains are out there taking changas because they have no jobs. So my proposal is that the way we got to UK, we can also get almost everywhere. Eweta kadwa sekta kwa kanyo hilo kuthukumana na sio kwa vaguve kwa ili asule ya Kenya ndia Sweden ni vamwena utalii. I'm sure we could attract more Swedish tourists to our country. There may be several reasons for not being able to do that. I'll be looking and working with the tourism departments to make sure that we have special programs that we brand show Kenya what we have. Vilingi wa Mauvoo kumama miakoni ya mbunge ni musieno ilovi nye nito Benjamin mwaka. Nake ulawo lote toeta weki tuita ndi ya Kenya ndi ya Somalia kubaikiringo ni watelemia mbunge umundi itina kumbula kanano kukomana na atongo ima ikundi ya imama ya Al-Shabaab ni kana kuungamia mabithuki ya ma ikundi eva ndi ya Kenya ainena kubaini waweta kana ena utuika muyanu kumanza amani ya njuri ncheke utona kumotethesia kunenania na atongo ima Al-Shabaab ku ingie iweta kana nukwa ili utandithia wa mirandi ya mutu ya Somalia. Sometimes I believe in dialogue. We can get even these people and sit with them and discuss and see what is your problem. Why do you want to go this direction? How can we live on fighting to the end of the days? Why don't you sit down and agree on 1, 2, 3? And I believe I have some qualities of arbitration as a during check mzee, and I can put my foot forward and see that those things happen. I don't know if Njerinjeka applies in diplomacy. A lot of it. What do you envisage in terms of resolving the issue of maritime dispute that has existed for many years between Kenya and Somalia in your capacity as ambassador? I believe where I come from, Meru, and especially the town of Mauvoo, the population of Somalis there is almost 50-50 with the Merians. And I have lived with them very amicably, and I know them. And they happen to be there because of this Mirror trade. So when we are with them there, I usually learn a lot about Somalia and other people coming from there. So I strongly believe, my given a chance to go there, I will be able to promote that relationship further. What do you think is the implication of the Kenya Defense Forces withdrawing from Somalia? I will put in my effort to see that at least if those soldiers leave, they leave the country when it is peaceful enough
And if they have to stay, they don't overstay without doing any much. And the other day I was looking at the documents and I found that we are doing more trade. We are selling more than the Somali is selling to us. And there could be a feeling that where we sending more to you, and you are not opening this border, or we are getting these bottlenecks. Minista Muveani wa Mauvoo wandini Profesa Kithure Kindiki ni wanengane mwamulo wa kwikiambini na kusililo kwa ala methi wa mayikoni na siko sia uvungulu wa Mauvoo la wende ukusi wa kaunti ni ya Baringo anenie itina wa umbano wake na komanda wa polisi ile metani ya Rift Valley Abdi Hassan vala uwetie kana maofisa make nimeutungi ya Mauvoo ndini wa kaunti sionde thandatu ila si ile metani ya Rift Valley. The area SCC, so they just introduce themselves. Morning. Inspector Justice Muli, in charge of the Baringo North South. Good morning. This is Fred Oreni, RG Commander. RG Baringo North. Thank you. Yeah, so SSP Oreni. My name is Charles Kamila, Region Criminal Investigation Officer. Good morning, sir. I'm Richard Lesosian, Regional Chief Commander. Thank you. Good morning, sir. I'm Mr. Tom Boyodere, the Regional Police Commander of Valley. Welcome once again, sir. Thank you. Thank you, sir. Morning, sir. My name is Abdi Hassan, Regional Commissioner. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Toa maleu sokoni wa wote kavindani katu likite vindani ya mbua ni wende na kuyani kayulu atandidia mayelesi kana wambatu wa mauta ama petro ni choki tumikinene kitumite tho wa ungaiya atandidia sokoni wa wote mayenda silikali dhese tho wa mauta livoti yake kale mchalo. Otondo mauta ma petroli mambatite no gona kukuma sokoni kuilie atoni kwambisyo kuose wo fathokanu siendo imwe kienda na kwitha na viwio lo na ingi ikithea indio kwa vanini ilungu vetu kumbemba kilo kimwe kina vika silingi 80 indi kwa uyu sokoni wa wote mbemba ivikita silingi 60 kwa kilo kwa gunia ya kilo yana nayo kithogwa kati wa silingi 5 na silingi 5 na maana 5 mboso ya nyayo ni yana ni sethowa na mboso ya kathika sio ndikite wa silingi yana 180 kwa kilo. Ulani muvayo mwaleu ula wambatite thowa kuvikia oyu kitumine kiwi kunia ya kilo yana yithogwa kati wa silingi 16 na silingi 17 na maana 5 ndengu kilo kithiwa silingi yana 150 ndoko nayo kithogwa silingi yana 120 kwa kilo malundo nene ni silingi 180 kuna cho kilo kithogwa silingi 70 kitungu kilo ni silingi yana na 80 na 8 kilo kimwe ni silingi 70 siendo tambamboka ila ni makovisi na mboka ilengi ikithogwa kuyana na muvuko wa muthowi mbambe utandengu na ndoko nitona na kungaiya kavindane ka aimasyo kie miondani kondo wa mbanda ya mbua ya ndoa. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi ndono. Nande muthiandi ni wa mathao ma kusindania kikombe kinene cha Spain cha La Liga kilavu cha Villarreal ikithaukie na timu wa Granada